I pozdrav prošli u novu epizodu. Druga epizoda na Blood Money, igramo sam. Danas ćemo malo upgradeati kuću, malo ćemo se igrati oko nje. Izmenit ću interijer, uglavnom sve ćete vidjeti u nastavu. Prvo što želim da promenim interijer. Kao što vidite, ovaj interijer je baš loš, nekako sve je razbacano. Ja sam zapisao ovdje na papiru koji ću interijer da uzmem. Taj interijer košta 200.000, pa nije nešto skupo. Imam kod sebe, kao što vidite, ovdje 4 miliona, tako da će sve to biti dovoljno. Idemo buj NT, samo da vidimo kako ide komanda. ID je 43. Dali smo 500.000 za kuću, da vidimo kakav je interijer. Kao što sam i tražio, ovako sam i teo interijer. Interijer je u nebu, kao što vidite, kao i svaki interijer. Meni se sviđa, napišite u komentare da li se i vama sviđa interijer. Šta ćemo još da uradimo na kući? Hoćemo da je nadogradimo, odnosno kucamo kod crta Q. Prvo ćemo da kupimo health, armor i podrum i šifonjer. To je dosta za početak, ne treba ništa više. Idemo Q1, uzeli smo health, Q2, uzeli smo armor. Sad kad uđemo unutra kucamo heal. Kad ukucamo u heal onda nam daje armor, health, da vidimo heal da se napunite u kući, kao što vidite. Kupili smo to, idemo sada na Q3. Šta je Q3? To je za, šifonjer za oružje policajac. Dobro, sada možete stavljati oružje u podrum, znači možemo da uzmemo oružje iz stake gun, da stavimo, ovaj nije bilo potrebno, ali kada već upgradeamo i to ćemo, idemo Q4. Šifonjer, odela komandom, ajde stavimo odelo, ako može ovo odelo, pošto smo ORG, kucamo kako, niste u kući, otrovali smo pored vrata, da, skini odelo. Evo, skinuli smo odelo, ajde da uzmemo, da kupimo neko drugo odelo. Evo nas kod spavna, da uzmemo drugo odelo, pošto ono je bilo, onako nije bilo baš nešto, uzet ćemo kao neko polumafijaško, sad ćete da vidite, evo ga ovdje Binko, idemo enter, evo, neko zauzima plažu, kucamo kod crta Clockhead. Uzet ćemo neko drugo odelo, sad ćemo da vidimo. Nećemo baš ova nekako seljačka, uzet ćemo neko dobro odelo. Mislio sam da ubacim neki skin za odelo, ali nisam. I evo, uzeli smo ovo odelo, meni se sviđa ovaj beli čovečuljak. Također isto uzet ću mu neke cvike i neki šešir. Evo, rentat ćemo ovaj bajk. Evo, rentali smo čisto da možemo da odemo do neke trafike. Evo, da li može ovdje? Evo, super, može i ovdje. Nekako ovaj motor treba će za kasnije. Kucam kod crta trafika. Uzet ćemo šešir posljednji. Zašto sam uzeo ovaj šešir? Zato što je, kao što vidite, novogodišnji, jeste da malo loše stoji, ali nema veze, teo sam da uzmem naočare 7. Jer su one najbolje, kao što vidite, ove crne, jeste da ovom liku malo loše stoji ove cvike i kapa, ali nema veze. Kao što vidite, ova epizoda je malo kraća od prošle, jer nemamo ništa toliko posebno da radimo. I to bi bilo to od ove epizode. Vidimo se u nekoj sljedećoj. Pozdrav!